Hi guys, Leute ho no bon sabin chebay che channel hen kain lep ki no ve to ni khwa he essay no mai he la text kitila YouTube ma text sut dan ho hello dong tampi diu hen hia chu text ho khu itiki sut jui ham ti he het anga hin la ka asut dan cho ka hen bet sa lo de hin la YouTuber len ho khun I te asut nu ham ti ho ka hin bet sa de hin ama ho a ko na ho idea ai nei the ne diwa YouTuber len ho khun I ti text asut ju ham ama ho text ku I ti vet di ham ama ho text ho khu vet do a e man topic to kitu a ho search bola teng le ama ho text man ho la do a e man so I ti man thei ham ti chu kain vet sa de hi chun hi chi video hi achin chaya ne na tin chai ne ge in ve en lang ama sa pe na text ki ti hi YouTuber len ho a mi danga ti taute YouTuber dangho in text I te su ji uban ti ho I het no ma le I ti het tham I ti vet do the ham ama on su nu chu vet na e ma topic to akitu a hele ama ho text ho chu vet na e man copy the he chun ga veo hete text amasa pe na mi a YouTuber dang ho a vet ding iti a hele amasa pe na download no bol ngain tek iu kiti khat download no bol ngain amasa pe nen screen recorder ga oning gate screen recorder ka on tan kain vet sa de hin EPF samang cha e bol diu ham amasa pe nen Play Store lu nin la Play Store he lu zo teng la he cha search na bol le cho tech you T A Z tech Y O U tech you kiti le na time ma search na bol ding teng le he chi install na bol ding hi he tia install na bol ding tun install hi chaitan tu hin open ga bowling katin chi open ka boldan hi chi text you hin tua hi chi text you app chu ai tan tu hin I ti text su hold do ding ham ti hi ai in example la YouTuber len kol ho aga ve to example la technical Israel ga tiute technical Israel ga beo hete ama video ahi how to create Google AdSense in 2023 ati hin hichi a video link hi nga copy ute a video link na copy di hoi chi video chu a text naman nom ham video link chu na copy ding na copy a chu ki copy tan technical Israel hi a link chu ki copy tan a hele tu hin hoya kalu ki dham tele tu a chu azu a chu apps install I bol levin tech you kiti hichi tek iwa chu na lu ding I lu ta ven tu a hi belle chun anoi lang hi belle chun suggest keyword akitin teng le get text from URL kiti la hi ani chan na pa he click la chun hi chen anoi hen paste YouTube video link and click check kiti hen hi chila ya he link aju ai copy u chu paste bol dio ibol chai teng ole YouTube page akiti in check kiti ho na click de check kiti hi na click nga hi le hi ti no omenten chi hi chibel chen ama ain EPP text asut ji ham cho he detail ta hong do yang en velau chen ama text sut he hi chi text sut dan hen chi text sut dan hen I te sut ham Google AdSense
23 Google AdSense same ding dan account same ding dan hen cha how to create Google AdSense account at in cha how to create Google AdSense account in 2023 at in how to create Google AdSense in 2023 Google AdSense account kaise banai ti ho a hin hi ta banga chu tam ta asim hin hiya chu text hold dan isei hin tu a chu ka hin vet sa hin text hold dan mi a ko na igizil thein diwa ala do dan ti chu ka hin vet sa hin hi chi a ko na chu idea inei thein diwa chi text you app chu akiman cha dan ka hin se hi je ye chun loi la pai ho in helen na ti a hele na phat sa hele share na ball de oh ka ki pa e chan chen la